Right, people, good afternoon. We'll start the paper discussion. Today's paper number 19. Paper number 19 එක බලන්න. කරගෙන ඇවිල්ලා නේ තියෙන්නේ ළමයි. So as usual, people, we are reversing from the end. We'll reverse from the end. The first, people, essay questions. Essay questions. Essay questions වලත් reverse කරමු නේද? From the third essay question, we'll reverse නේ. Right, people, third essay question regarding ventilation process take place in human lungs. How the ventilation process take place in human lungs. Part B of that question is to describe how the silica and the asbestos affects the lung health. Silicosis and asbestosis you heard right, ne? third question එක බලන්න ළමයි third එක. ඔගොල්ලෝ මේ මම කියන points ටික mark කරගෙන යන්න. Ventilation process of human lungs, ne? What do you say, people? Ventilation has two steps, ne? Inhalation and exhalation we consider as the ventilation process. So ventilation has two steps, inhalation and exhalation. Ne? Then people, ventilation is important, people, to supply fresh air to the gas exchange surface. And to remove people, to supply oxygen to the gas exchange surface and also to remove carbon dioxide from the alveoli. Ne? Ventilation is important. So ventilation is accompanied with the breathing. Ne? Then we talk about people external respiration and the internal respiration. Describe the ventilation process take place in human lungs. Ventilation process. So it helps in the gas exchange process. Now ventilation and the internal respiration and external respiration different thing. Ne? So during ventilation, people actually it supports the external respiration. Now what is external respiration? Gas exchange between the alveoli and the blood and the alveoli. Ne? Alveoli that we call as the external respiration. So actually ventilation helps in external respiration, does not support people for the internal respiration process. Ne? What is internal respiration? Gas exchange that happen between the blood and the tissue and the blood. Ne? ඒක ගැන ලියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ මේකට. ඕනනම් external respiration එක ගැන පොඩ්ඩක් mention කරාට කමක් නැහැ, but not further නේද? Then as ventilation process, describe how the ventilation process take place in lungs. So you have to describe the inhalation process. So you have to say that the people, the intercostal muscle contraction, diaphragm contraction, rib movement, chest movement, neither. Capacity increase, pleural cavity and the pressure drop in the pleural cavity. Then the parietal pleura, visceral pleura, the pleural membrane movements. And then people finally expansion of the lungs. Then as the lung capacity increases, the pressure drop, creating a pressure gradient. Along the pressure gradient, air flows into the lungs. That's the inhalation process, right, people? Then exhalation, you have to say how air goes out. Ne? Rib cage is going to drop down, diaphragm is going to return. As a result, the volume decreases. Pressure එක වැඩි වෙනවා, pressure gradient create වෙනවා. It was a flows along the passage. Ne?
right point wise මේ points එක තියෙනවද කියලා බලන්න තියෙනවා නම් එක ටික් එකක් දාන්න හරි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම mark කරන්න paper එක හරි you mark your paper හරිද whether you know wherever you have written that you remember නේ ventilation of the lungs necessary to maintain high oxygen and low carbon dioxide concentration first point ventilation is helpful to maintain high oxygen inside the lung alveoli and low carbon dioxide in the lung alveoli ඒක තියෙනවා නම් එක point එකක් දෙන්න in the alveoli එක next point එකක් or the gas exchange surface alveoli or gas exchange surface another point එකක් දෙන්න ventilation is accompanied by breathing see breathing is alternating movement of air into and out of the lungs another point there are 4 points there points හතරයි it was a human employ a negative pressure system negative pressure breathing that means the air is going to flow in nether rather than pumped in negative pressure breathing කිව්වට එක ලකුණක් දෙන්න point පහයි එතකොට air is pulled rather than pushed into the lung another point inhalation is an active process another point contraction of the rib muscles or the intercostal muscles and the diaphragm occur contraction of the rib muscles and the diaphragm muscles කිව්ව නම් තව point එකක් දෙන්න this leading to expansion of the thoracic cavity එක point එකක් දෙන්න thoracic cavity is expanding ඊට පස්සේ visceral and the parietal pleura surround the lungs stick together due to the surface tension of the fluid නේද visceral pleura and the parietal pleura is held together by the pleural fluid එහෙම point එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න ලකුණ දැන් මේ කියන sentence එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ නැහැ idea එක තිබුණා නම් හරි visceral pleura and the parietal pleura are held together by the pleural fluid එහෙම එකක් තිබුණා නම් ලකුණක් දෙන්න this allows the two membrane to slide smooth past each other two pleural membranes slide past each other during the breathing action නේ ඊට පස්සේ volume of the thoracic cavity increase as a result lung capacity increase එක point එකක් pressure inside the lungs drop this create a pressure gradient another point air flows from high pressure atmosphere into the lungs another point එතකොට inhalation එක එතනින් ඉවරයි point 15ක් ගියා ඒ ටිකට now we go for the exhalation process during exhalation passive process exhalation is passive 1 mark rib muscles and the diaphragm relax 1 mark cause the volume of the thoracic cavity to reduce volume of the thoracic cavity decreases 1 mark as a result pressure inside the thoracic cavity increases this pressure forces the air to flow out along the respiratory passage then people එතනින් ඉවරයි exhalation ඊට පස්සේ when the man is in rest rib muscles and the diaphragm muscles are helping in the breathing process ඊට පස්සේ however depending on the activity level other muscles can involve කියන එක ලකුණක් දෙන්න thoracic cavity during exercise නේද other muscles neck muscles back muscles involve කියන එකට point එකක් දෙන්න during exercise another point ඊට පස්සේ ළමයි 24th point එකෙන් part 1 ඉවරයි now we come to part 2 sorry lamai online people sorry I'll send you the marking scheme ne the okay ek beta paper wait people I'll give you the marking scheme forgotten that but anyway it's given in the website people marking scheme එක website එකේ දාලා තියෙන්නේ paper එකක් දාලා තියෙන්නේ 20th paper එකත් website එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගන්න පුළුවන් නේ
Wait, Will, I'll give me 1 minute. Huh? Paper 19. Marking scheme 19. Um, right. Right, online people, check the marking scheme. So we are now here. Silicosis, neither. Silicosis and asbestosis. So up to this, about the part 2, ne? Beyond these people, the next part. 25, silicosis and asbestosis. What are you going to say, people? Both silicosis and asbestosis, we can see that is resulting similar symptoms, ne? Silica particles present in the dust. When they inhale, people, they go and settle down in the lung alveoli, ne? Followed by what, people? Macrophages, lung alveoli macrophages, ne? It was the macrophages collect them inside. And then sometimes people, these macrophages are surrounded by the fibrous tissues, and then the lung alveoli inside, fibrosis can occur. Sometimes they move out, ne? And fibrosis occur, people, in the tissue between the alveolar capillaries and the lung wall, ne? Making the lung wall harder, and they compress the blood vessels and pressurize the blood flow, ne? As a result, we can see that the blood flow is going to be difficult. This is now increasing the pulmonary pressure, ne? Pulmonary circulation pressure is going to increase. This is going to people affect on the heart, which is finally end up with people heart attack, ne? And then the death can occur. Normally, people, this is a progressive death. Then කොච්චර ළමයි lungs are one of the organ people continuously exposed for germs, ne? මෙහෙම කියන්නකෝ lungs damage වෙලා weak වුණාන් පස්සේ the only alternative is a lung transplantation. Lung transplantation එච්චරම success එකක් නෙමෙයි. මොකද lung එක transplant කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා ළමයි ඔයාගේ immunity එක drop කරන්න ඕන. immunity එක suppress කරලා තියෙනවා. ඒතකොට lungs වලින් නිතරම එනවා germs ඇඟ ඇතුළට. So therefore people, these are going to continuously damage the lungs. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ lung transplant එකක් කළා අවුරුදු 5 ඉන්න පුළුවන් කියලා.
When a person is weaker people, the lung transplantation is required. Even if they do the lung transplantation, people, the immunity of the person has to be dropped. So immunity drop karpo cancer ka kenpulo. Because immune cells are attacking the cancer cells, ne? So that also become weaker. Ne? So normally people after a lung transplantation, a person can't live much longer. The prashna godai. Neither silicosis. This is simply due to exposure to the silica particles. Ne? Lungs become gradually people weaker. Similar symptoms can occur people if asbestos particles are inhaled. The various different roofing products are having asbestos particles. The inhalation of them, they will go and settle inside the lung alveoli. Once again, people, the fibrosis can occur within the lungs and outside, resulting people weakening of the lungs and the increase in the pulmonary pressure. Read that part, people. Silica, this may be caused by long-term exposure to dust-containing silica. High-risk industries are quarrying granite, slate, sandstone කියන එකට තව ලකුණක් දෙන්න. Mining hard coal, gold, tin, copper. ඒකේ ළමයි high risk industries කිව්වට අපි එක point එකක් ගමු. Mining hard coal කියලා examples දුන්නට තව ලකුණක් දෙමු. හැබැයි එතන මගේ point breakdown එක නම් එච්චරම හොඳ නෑ. Stone masonry වලට ආයෙ ලකුණක් දීලා glass and pottery work වල දීලා තියෙනවා. Right, for different the occupations I have given marks ne. When silica particles are inhaled, they accumulate in the lung alveoli. The particles are ingested by macrophage, some of which contain alveoli and come out of the connective tissue around the bronchioles and blood vessels close to the pleura. අපි ළමයි මෙන්න මෙතන පොඩි මාකින් ස්කීම් එකේ පොඩි වෙනසක් කරමු. high risk industries are quarrying granite, mining hard coal, stone masonry කියන මේ glass pottery work මේ ටික ඔක්කොම අපි එක point එකක් විතර ගමු. 28 වෙනකන් එක point එකක්. ඒ කියන්නේ 26 to 28 1 point. වෙන වෙනම marks දෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. It was some which remain in the alveoli and come out of the connective tissues. Some remain in the alveoli කියන එක point එකක් දෙන්න. එක point එකක්. Come out of the connective tissue කියන එක තව point එකක්. Around bronchioles and blood vessels close to pleura කියන එක තව point එකක් කරගමු. ඒතර industries වලට වෙන වෙනම දුන්නාට මම ලකුණු එක point එකක් දීලා right A points එක මම ආයෙ distribute කරනවා. Remaining alveoli කිව්වට එක ලකුණයි, come out of the connective tissue come out of lung tissues කිව්වට එක ලකුණයි, around bronchioles connective tissues around bronchioles and blood vessels කිව්වට එක ලකුණයි. ඒතර අර cancel කරපු points අතර points 3 මම මේ 32 කියන point එකට දෙනවා point 3ක්. If I written it completely, okay? There's a progressive fibrosis stimulate which eventually obliterate the blood vessels and respiratory bronchioles. Gradual destruction of the lung tissues occur. It was asbestos related diseases are called as asbestosis. They also come into the bronchioles and alveoli. Macrophages accumulate in the alveoli. Large fibers are surrounded by macrophages. The macrophages that have engulfed fibers move out of the alveoli. Kaliන් වගේම. Accumulate in the respiratory bronchioles and blood vessels, another point. Stimulating formation of fibrous tissues. Progressive destruction of the lung tissues. 43 points තියෙනවා. Any 38. Any 38. ඒක නම් හොඳට ලකුණු තියෙන්නේ. 43ක් දීලා 38කට points ගන්නවා අපි. හරිද? එතකොට extra points ගොඩක් තියෙනවා එතන. Any 38 into 4. 152යි. දාන්න ළමයි ලකුණු. හරි. Then we move people to second question. Second question.
Second question. Indicate characters of cambium and despite the process of cambial activity in dicotyledonous stem during secondary growth. Characteristics of cambium and describe the process of cambial activity in dicotyledonous stem during secondary growth. Indicate the characteristics of cambium. Cambium එක ළමයි අපි characters of cambium කියන එක plant tissue lesson එකේ තිබුණේ. Characters of cambium. එතන we talk about people characteristics of meristematic cells කියලා. ඒක නෙමෙයි. ඊළඟ page එකේ තියෙනවා lateral meristems කියලා. lateral meristems හා cambia. ඒතර එතන properties කීපයක් තියෙනවා දීලා. ඒක තමයි මෙතන අරන් තියෙන scheme එකේදී. lateral meristems indicate the characters of cambium. Two types of cambia present, vascular cambium and the coke cambium, stem and the root. They are lateral meristems. They are present people as rings. They produce the vascular cambium of the stem and the root produce xylem and phloem. Xylem towards inside and the phloem towards outside. Coke cambium is producing people periderm and the coke. Ito A points ලියන්න ඕනේ එතන. Lateral meristem namely vascular cambium එක point එකයි. Coke cambium another point. Vascular cambium and coke cambium. Vascular cambium at secondary xylem towards primary xylem. කිව්වට එක ලකුණයි. Secondary phloem towards primary phloem තව ලකුණයි. Coke cambium produce tough covering එක ලකුණයි. Protect the stem from the water loss and from invasion from insects and bacteria. In woody plants, primary growth and secondary growth occur simultaneously. ඒතර ওই ටික තමයි ළමයි මොනවාද the characters of cambia කියන එකට දෙන ලකුණු ටික. Describe the process of cambial activity in dicotyledonous stem during the secondary growth. So from this point onwards, the next part of the question, in woody plants, primary growth and the secondary growth occurs simultaneously. Secondary growth increases the diameter of the stem and the root in the older regions where the primary growth has ceased. ඊට පස්සේ increasing in the diameter of the stem and the roots in the plants due to new cells produced by lateral meristems called secondary growth. This occurs in the stem and the root of the woody perennials. තව ලකුණක් දෙන්න. Secondary growth occurs in the woody perennials. ඊට පස්සේ secondary vascular tissues are produced by the action of the vascular cambium. Vascular cambium consists of undifferentiated cells. Only a single cell in thickness කියවට එක point එකයි. Located outside of the pith and the primary xylem තව ලකුණයි. Inside of the cortex and the primary phloem. Again, you have to mention people where the vascular cambium present. Where in the stem. දැන් මේ කතන්දරේ යන්නේ secondary growth of stem විතරයි root එක නෑ. ඒ නිසා stem එකේ කතාව විතරයි ඕනේ. As these meristematic cells divide, they increase the circumference of the vascular cambium. And also add the secondary xylem. And secondary phloem to the outside. Vascular cambium is a ring of initials. ඊට පස්සේ අර initials නේද? Elongated initials and the perpendicular initials ටික කියන්න ඕන. Some initials are elongated to the long axis. They produce
tracheids, vessel elements, parenchyma, and fibers of the xylem. As well as they produce C-tube elements, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. The outer initials are short and oriented perpendicular to the axis. They produce vascular rays, store carbohydrate, and aid in wound repairing. As the secondary growth continues over many years, layers of secondary xylem accumulate. Layers of secondary xylem accumulate. The wall of the secondary xylem cells are heavily lignified and account for the hardness. During early stage of the secondary growth, the epidermis push outward, causing it to split. This is replaced by the tissues formed by the cork cambium. Cork cambium produce cork cells to exterior. Cork cambium and the tissues that produce collectively called as a periderm. The cork cells mature people, they produce hydrophobic suberin. Point at then. Cork function as a barrier that helps the protection of the stem. Cork cambium and the cork is called together periderm. Cork cambium and the tissues produced by that is called as a periderm. Further growth of the stem and the root breaks a layer of stem or root. Root further growth of the stem breaks a layer of the cork cambium and breaks a layer of the cork cambium. A new cork cambium is formed from the tissues inside. When new cells are added, outer cell regions will crack and peel off. Girth of the stem or the root increases during the secondary growth. Baki is the tissue, all tissues outside the vascular cambium. Main component of secondary phloem and main components are the bark, secondary phloem and periderm the main components. There are 38 into 4. 38 into 4. Next question, people. Question number 2. Question number 2. Sorry, question number 1. Question number 1. Explain the Calvin cycle of photosynthesis. So Calvin cycle describe karannoni. Calvin cycle take place in the stroma of the chloroplast. Happen in stroma kenaකට එක ලකුණයි. This require energy from ATP and NADPH. And carbon dioxide is reduced during the Calvin cycle. තව point එකක් දෙන්න. Catalyzed by enzymes කියවට ලකුණක් දෙන්න. Sequence was discovered by Calvin. Build-up reaction or anabolic reaction. Product of the Calvin cycle is G3P.
When the cycle run 3 times, one net G3P molecule is produced. Calvin cycle can be described with 3 steps keyword. Steps 3ක් keyword ලකුණක් දෙන්න. 3 කියනකොට. Carboxylation reduction කියන එකට තව ලකුණක් දෙන්න. Regeneration step කියලා ලිව්වට තව ලකුණක් දාන්න. 3 points for that නේ. In carbon dioxide fixation, carbon dioxide receptor is a 5 carbon sugar, ribulose bisphosphate, 5 carbon sugar. The addition of carbon dioxide to REBP is called as carboxylation. Enzyme involved REBP carboxylase, oxygenase or Rubisco. දෙකෙන් එකක් ලිව්වට ලකුණක් දෙන්න. Point එකක් දාන්න. The first product is REBP is 6 carbon compound කිව්වට 6 carbon unstable compound කිව්වට ළමයි එක ලකුණක් දෙමුනේ. Unstable කිව්වට ලකුණයි වෙනම. This is first stable product of photosynthesis G3P නේ. The enzyme REBP carboxylase oxygenase is present in large amount in chloroplastoma. තව ලකුණයි. G3P convert to 1,3-bisphosphoglycerate by adding phosphate from ATP. The reduction phase 1,3-bisphosphoglycerate will convert into G3P. එක ලකුණයි. Step by step using NADPH and ATP එක තියෙන්න ඕනේ. Resource එකේ NADP කියලා තියෙනවා. Without ATP also answer is correct na? Utilizing NADPH. From light reaction, the process use energy from ATP to generate in light reaction. This process use ATP coming from the light reaction. Ne? Glucose is later synthesized from G3P. There are 27 points දීලා තියෙනවා breakdown එකේ. බලන්න කොච්චර points collect කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. There was a describe photorespiration. So you have to say that photorespiration is the oxygenation and the carboxylation reaction. නේද? Rubisco is capable of carrying out 2 distinct reactions. එක ලකුණයි. Acting as carboxylase and oxygenase කිව්වට ලකුණයි. In oxygenase reaction, Rubisco is converted into react with oxygen. කිව්වට එක ලකුණයි. It is catalyzed by the same active site. Thus, carbon dioxide and oxygen are competitive substrate keyword ලකුණක් දෙන්න. Carbon dioxide inhibit oxygenase reaction and oxygen inhibit the carboxylation keyword ලකුණක් දෙන්න. In photorespiration oxygenase reaction, Rubisco forms 1 molecule of 3-PGA and 2 carbon containing compound keyword තව ලකුණක් දෙන්න. 1 molecule of PGA එක ලකුණයි, 2 carbon compound තව ලකුණයි. 2 carbon compound leave the chloroplast and process in peroxisome and mitochondria කියවට ලකුණයි. That involve the enzymes of the chloroplast, peroxisomes and mitochondria ලකුණයි. Photorespiration is not only energy demanding එක ලකුණයි, but lead to loss of carbon dioxide ලකුණයි. Rubisco react with oxygen instead of carbon dioxide makes 50% less than productivity than it would have done with carbon dioxide had been used. This potentially eliminates the net gain of photosynthetic carbon and loss productivity. Productivity. එතන ළමයි any 38 ගන්න into 4. Any 38 into 4. එතනත් 42 points තියෙනවනේ. Any 38. පොඩ්ඩක් නේද? tough නෙවෙයි marking scheme එක. Right, people, we have to now go to second structured essay question. Second structured essay question. එතන marks breakdown එක මම මේ පාර දීලා දිනවා ඔයගොල්ලෝගේ scheme එකේ. What is a respiratory surface? Specialized surface where gas exchange occur. Specialized surface where gas exchange occur. ලකුණු දෙකයි. State 2 characteristics that effective respiratory surface of an animal should have other than large surface area.
must be permeable, must be thin, highly vascularized නේද? Must have a good blood supply කිව්වට point 3ක් මන් දෙනවා. Any two. Permeable, thin, good blood supply. Permeable and wet කියන එක ළමයි එක point එකක් විතර අරන් තින්නේ. Permeable and wet. ඕන අපිට point දෙකක් විතර ගන්න පුළුවන් එතන. Permeable and wet. resource එකේ එක point එකක් විතර තියෙනවා. Name one respiratory surface. Name one respiratory surface common to both vertebrate and invertebrate. Internal gills. නිකම්ම gills කියලා තිබුණාට ලකුණු දෙන්න එපා. Internal gill. Because when you talk about the respiratory structures, people, that was given separately. Ne? එහෙම නෙත් ළමයි තිබුණා. Internal gills and external gills වෙන වෙනම නෙත් තිබුණේ point දෙකක් විදිහට තිබුණේ. gills කියලා external gills, internal gills. specify කරලා තිබුණේ මේකේ අහන්නේ vertebrates and invertebrates. මොකද අහන්නේ? Name respiratory surface common to both vertebrates and invertebrates. එහෙනම් මම මෙතන පොඩි internal gills, vertebrates and invertebrates. Internal gills. දැන් external gills වල දීලා තියෙන්නේ marine annelids විතරයි. Internal gills වලට shrimp උත් දීලා, prawns උත් දීලා, fish උත් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට නිකන් gill කියලා කිව්වොත් ලකුණු නැහැ. Internal gill කිව්වොත් විතරයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. Internal gill. ලකුණු දෙකයි. What is the respiratory surface of following organisms? Garden snail, external gill, starfish, tube feet. Scorpion, hook lungs. ලකුණු 3යි. Name the cells that make the alveoli of human lungs. Simple squamous epithelial cells and alveolar macrophages. ලකුණු දෙකයි. Simple squamous epithelium එක ලකුණයි, alveolar macrophages තව ලකුණයි. ලකුණු දෙකයි. What is tidal volume කියලා අහනවා. Volume of air inhaled and exhaled during effortless breathing නේ. Normal breathing. Volume of air inhaled and exhaled which each breathing normal breathing. Oh, effortless breathing කිව්වත් හරි. ලකුණු දෙකයි. What is residual volume? Volume of air that remain in the lungs even after forced exhalation. 2 marks. What is the vital capacity and its volume of a normal healthy adult man? 4,800. What is කියලා අහනවා නේද? Maximum air volume that can be inhaled and exhaled is a vital capacity. එක ලිව්වට ලකුණු දෙකයි. ඊට පස්සේ you are writing 4,800 කියලා ලිව්වට එක ලකුණයි. 3 marks for that. What is known as anatomical dead space? What is known as anatomical dead space? And what is the volume of anatomical dead space of a normal healthy adult person කියලා අහනවා. Anatomical dead space and what is the volume of the anatomical dead space කියලා අහනවා. Now people, this is the air that remain in the passage නේද? Some of the inspired air fills the system of branching conducting tubes. Is called the anatomical dead space. What is the and what is the volume of anatomical dead space? කියලා අහනවා 150 කිලෝවට ලකුණු 1යි. Inspired air fills the system of branching conducting tubes and never contribute for gas exchange කිව්වට ලකුණු 2යි. Altogether 3 marks නේ. Indicate respiratory functions of trachea. Respiratory function of trachea කියලා අහන්නේ. Act as a passageway for air to pass from the larynx to the bronchi.
indicate one respiratory function of trachea. එතන පොඩි අවුලක් තියෙනව නේද? trachea කියන එකයි tracheal system කියන එකයි දෙකක් නේ. දැන් මේකේ අහන්නේ මොකද්ද ළමයි? trachea. දැන් මෙහෙම කිව්වනම් එහෙම tracheal system කියලා කිව්වනම් ඒක insects එහෙනම්. එතන මෙතන trachea කියලානේ point කරන්නේ. එතකොට the acting as a passageway කියන එකට ලකුණු දෙකක් දෙමු අපි. acting as a passageway. ඊළඟට part B වලට යනවා ළමයි. Let's move to part B. Explain why expiration is a passive process. Now, what are you going to say, people? During the exhalation, rib muscles and the diaphragm are going to relax, causing the thoracic volume capacity to decrease. Ne? This leads to increase on the air pressure and then force the air out of the lungs. Therefore, it is passive process. ඒකලමයි පොඩි description එකක් එන්න වෙයි වගේනේ. Explain කියලා කියන්නේ explain why expiration is passive process. Because there is no muscle contraction. Ne? Diaphragm is going to relax. Rib muscles are going to relax. That doesn't need any energy. So therefore the rib cage and the diaphragm now returns under the own tension back to the original position, forcing the air out. මෙන්න මේ point එක diaphragm muscles and the rib muscles are relaxing. Contracting කිව්වොත් active. Relaxing නිසා passive. ඒක highlight වෙනවා නම් හරි. තොර ලකුණු කීයද ළමයි එතන? ඒකේ ලකුණු දාලා නැද්ද? මාර වැඩේ නේද? ලකුණු දාලා නැහැ නේ ඒකට. එතකොට 2යි. ඒකට අපි ලකුණු 6ක් දෙමු. ඉන්න බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න ආයෙත් බලමු. චුට්ටක් ඉන්න ගණන් වර්ධනක් දන්නේ නැහැ නේ. 1 2 3 4 23යි 28යි 30යි 32යි 34යි 36යි ලකුණු අපි දෙමු ළමයි 4ක් 6ක් නෙමෙයි 4ක් ඈ right ලකුණු 4ක් දෙමු මේ පාර්ට් එකට 4 marks then give the location of sensor responsible for the control of respiratory process major blood vessels කියලා ගත්තනම් හරි ලකුණු දෙකයි present in major blood vessels 2 marks ඊට පස්සේ sensors to check the CSF කිව්වොත් ළමයි medulla oblongata sensors in medulla oblongata එතකොට ලකුණු 4යි parts දෙකටම ඊළඟට in regulation of breathing what increase the inspiration in breathing regulation give the location of the sensors responsible for the control of respiratory process sensors sensitive to blood carbon dioxide level sensors sensitive to carbon dioxide in breathing regulation what increases inspiration කියලා අහනවා in breathing regulation what increases inspiration මොකක්ද ළමයි අපි කිව්වේ in breathing regulation what increases inspiration blood එකේ pH එක drop වුණාම නේද increase of blood carbon dioxide or decrease of the blood pH hari cerebrospinal fluid එකේ hari drop of blood pH
or low level of oxygen in blood. What inhibit inspiration? Stretching of the lung tissues. Neither. There are 2 marks for that. What is the reason for the reduction of gaseous exchange surface when smoking cigarette? Reason for the reduction of gaseous exchange when smoking cigarette. Reason for the reduction of gaseous exchange surface. What is the reason for the reduction of gaseous exchange surface in smoking cigarette? There is one reason we can say, people, cyanide, hydrogen cyanide paralyzes the cilia, neither allowing dust to accumulate. ඊට පස්සේ the lytic enzymes are released by some of the phagocytotic cells, damaging the lung tissues. So this is going to reduce the surface area available for the breathing process. ඕකනේ කියන්නේ. තොර මම එතන point 5කට ලකුණු දෙනවා. Hydrogen cyanide in cigarette smoke කිව්වට 1 ලකුණයි. Stop Sealy reaction කිව්වට තව ලකුණයි. Dust and other particles collect කිව්වට ලකුණයි. Increase phagocytic cells කිව්වට ලකුණයි. එතකොට ලකුණු 5 ඇවිල්ලා දැනට. ඕන්නම් එක්ස්ට්‍රා මාක් එකක් දෙමු මේ effective lung area කියන එකට එක්ස්ට්‍රා මාක් එකක් දෙමු. එතකොට any 5 වලට ලකුණු දෙන්න. any 5 වලට 5. හරි, out of 40 people total into 2.5 දාන්න. දැන් questions ලේසි වුණාට නේද? මම දැක්ක ගොඩක් ළමයි සමහරක් sections අතහැරලා තියෙනවා. ගිය පාර paper එකෙත් drop කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නේ. ඒතර මේ drop වෙනවා highlight කරගෙන ළමයි පාඩම් කරගන්න. ඒක සාමාන්‍ය drop වුණාට වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි highlight කරලා ඒ ටික study කරන්න ඕන. ඊළඟ paper එකට කලින් before you answer next paper මම අද paper එක දෙනවා 20 paper එක අද මම දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒතර you have now full week to answer the paper. ඒක මන් දුන්නේ අපේ මේ සමහරක් තීරණ මේ සමහරක් උදේ ළමයි ඉන්නවනේ මේ තීර ක්ලාස් එකට එන්නේ නැති. දැන් අද එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ ක්ලාස් එකේ නේ. මගේ එෆර්ට් එක නිකම්ම වතුර යන අපරාධේ. හරි කොහොම හරි මම දැන් සැටර්ඩේ දෙන්න තියෙන පේපර් එක ඔයගොල්ලෝ අද දීලා තිනවා 20th පේපර් එක. full week එකක් තියෙනවා මේ plan කරලා time කරලා ලියන්න. ඒතර මම every Wednesday I'll give you the paper. හරි? පුළුවන් තරම් මේ ක්ලාස් එකකට එනකොට රෙගියුලර් වෙන්න බලන්නේ. නැත්නම් ඉතින් තීරුමක් නැහැනේ. අද එනවා ඊට පස්සේ සති දෙකක් පේපර් එකට එන්නේ නැහැ. ආයෙ හිතුනම ආයෙ මතක් වුණාම ආයෙ එනවා. එතකොට ළමයි මේ කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් නැහැ ඉතින්. කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් නැහැ. අර එක්සර්සයිස් කරනවා වගේනේ. ටික දවසක් එක්සර්සයිස් කරනවා බර අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කනවා. ආයෙ නිකන් ඉන්නවා. ආයෙ බර වැඩි වෙනවා. දුක හිතලා ආයෙ එක්සර්සයිස් කරනවා. ඉතින් නැහැනේ කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් නැහැ. එහෙම නැතුව එක දිගටම කරගෙන යමුනේ. එතකොට තමයි පේපර් එක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් ළමයි ලොකු රිසල්ට් එකක් නැති වෙනවා අන්තිමේදී. පේපර් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලත්. නිසා highlight කරගන්න මේ difficult questions ඒකලා ඒ ටික ළමයි පාඩම් කරගන්න. Right, question number 1 people identify the above diagram. එහෙනම් මේකට කියනවා transverse section of the secondary grown dicot stem. Dicot stem. Transverse section of the secondary grown dicot woody plant stem කියලා දාගන්න. ළමයි stem කිව්වේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්න එපා. මගේ marking scheme එකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. stem. Dicot stem වෙන්න ඕන. හරි 2 marks for writing that. stem කියලා නැත්නම් ලකුණු දෙන්න එපා. transverse section නැත්නම් ඒත් ලකුණු දෙන්න එපා. හරිද? dicot නැත්නම් ඒත් ලකුණු දෙන්න එපා. 2 marks when everything complete. Name hydrogen, sorry, A and H of the above diagram. A කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? A is coke. A to H නේද අහන්නේ? A. What is B people? Coke cambium. What is C? Primary phloem. What is D? Secondary phloem. E. Vascular cambium. F. Secondary xylem. G. Primary xylem. H. Vascular ray.
Give the exact location of E. What is E? Vascular cambium, ne? Laterally exterior to the primary xylem and interior to the primary phloem. Laterally exterior. සමහර questions තියෙන මට මතකයි මේ වගේ question එකක් අපි කලින් paper එකේ තිබුණා කියලා. It doesn't matter. සමහර questions repeat වුණාට ගණන් ගන්න එපා. repeat වෙන්න ඕනේ. repeat වෙනවා. ඒවා ආය ආය බලන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා එතකොට. right? Give exact location of E. හරිනේ ළමයි. How B is originate. What is B people? B කියන්නේ cocambium නේද? outermost layer of the cortex differentiate into cocambium එක ලකුණයි. State one function of each of the following plant tissues. Vascular cambium. Produce secondary xylem and secondary phloem and vascular rays. Cocambium. Produce coke. Peridum क्यों कमन है नहीं? Produce peridum. Produce coke. One mark. Produce coke. Oh, you can say produce peridum. Both correct. What is known as a hardwood and the softwood kilahana? Hardwood is a wood of the secondary xylem of dicot angiosperm. Softwood wood secondary xylem of the gymnosperm. Secondary xylem of gymnosperm. What is known as heartwood? Older layer of secondary xylem that no longer transport water and minerals. Present closer to the center of the stem or root. Heart කියන්නේ wood present in the center නේද? Wood present in the center is the heartwood. ගිය question paper එකේ ළමයි ටිකක් similar diagram එකක් මේක වගේ ආවට මේ එකම question එක නෙමෙයි හරි. වෙනස් question එක. What is sapwood? The newest layer of the secondary xylem that is still transport xylem sap. ලකුණු දෙකයි. What is known as the secondary growth in plant? Increasing in diameter of the stem and the root in plant due to new cells produced by lateral meristems. Increase of the diameter of the stem and the root due to new cells added by the lateral meristems. Name the plant genera which shows secondary thickening, secondary growth. Gymnosperm අහන්නේ genera. එතකොට නිකන් all gymnosperms and angiosperm කියවල ලකුණු දෙන්න එපා. අහන්නේ මොනවද? genera කියන්නේ මොකද්ද? genus you have to write. මොනවද? netum කියලා ලියුණා. Name the plant genera. එහෙනම් එකක් ලියලත් බෑ. genera කියන්නේ plural. එහෙනම් netum, Caecus, Pinus, Mangifera. ඒ කියන්නේ angiosperm කියලා ලියවල ලකුණු දෙන්න එපා. If you have written any three, at least give full marks. අපි ලකුණු දෙකක් දෙමු. දෙකක් ලියලා තිබුණොත් ලකුණු දෙකක් දෙමු. හරිද? හතරක් ඕනේ නැහැ. Any two marks. ඊළඟට netum කියන එක underline කරලා තියෙන්නත් ඕන නැත්තම් ලකුණු නැහැ. underline කරලා නැත්තම් ඒත් ලකුණු දෙන්න එපා. හරිද? What is the lateral meristem? What is the lateral meristem? What is the lateral meristem involving in secondary growth? Lateral meristems, vascular cambium and the... What are the lateral meristems involving in secondary growth and indicate two effects of each lateral meristem? Vascular cambium. Produce secondary vascular tissues, xylem and phloem, and vascular rays. එතකොට ළමයි එතන අපි දෙමු කෝක් කැම්බියම් වෙන්නත් ඕනේ.
What are lateral meristems involving in secondary growth and indicate two effects of each lateral meristem? Right, my marking scheme එකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා ළමයි නේද? What is that? Cocam beam එකේ mention කළා නෑනේ. ඊළඟට cocambium produce periderm කියලා දාමු. ඒ ඔක්කොම හරින ළමයි ලකුණු 3ක් දෙන්න. 0.5 වගේ each දෙමුනේ. vascular cambium කියලා ලිව්වට 0.5 function එක ලිව්වට 1 mark. cocambium ලිව්වට 0.5 function එක ලිව්වට 1 mark. ඒතර altogether 3 marks. How vascular bundles of dicotyledonous plant stem differ from vascular bundles of the monocotyledonous stem? Sorry. How vascular bundle of the dicotyledonous plant stem differ from vascular bundles of monocot? Cocam. How vascular bundle of the dicotyledonous plant stem differ from vascular bundles of monocotyledons? අයියෝ වැරදි නේද ළමයි මේ මට පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා මේ කෝකැම්බියම් එක උඩට එන්න ඕනේ අයියෝ කෝකැම්බියම් කියන එක වෙන තැනකට පේස්ට් වෙලා තියෙන්නේ මගේ අතින් ඊට පස්සේ vascular cambium arrange in a ring ඒ කතන්දරේ ළමයි ඊළඟ එකේ උඩට එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ draw and label the diagram කියන එක හරි අර මගේ ස්කීම් එක හදන්න ගියාම පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා හරිද දැන් හරිනේ උඩට උඩට ආවනම් හරි That's how vascular bundles of the dicotyledonous plant stem. Vascular bundles are arranged as a ring of the dicotyledonous plant, while vascular bundles are scattered throughout the ground tissue in the monocot stem. So, ලකුණු දෙකයි එතන. So, කලින් එකේ marks එක modify වෙනවා. cocambium produce කෙනෙකුට ලකුණු 3යි. කලින් එකට 3යි. දැන් මම ඔක්කොටම ලකුණු දුන්නේ 3යි. ආයෙත් බලන්න ළමයි. part 3 එකට ලකුණු 3ක් එන්න ඕන total. vascular cambium and writing the function. cocambium and writing function we will another 3 marks. ඊට පස්සේ 2 marks people for writing vascular bundles arranged in a ring කිව්වට ලකුණු දෙකයි. ඊට පස්සේ draw label diagram of transverse section of the primary structure of the dicotyledonous plant stem. Make a primary structure of the dicot plant stem draw and label diagram. අපි දෙනවා ඒකට ලකුණු 8ක් 0.5 ගානේ ළමයි vascular bundle 0.5 sclerenchyma 0.5 phloem 0.5 xylem 0.5 cortex 0.5 marks ground tissue 0.5 marks pith 0.5 epidermis 0.5 ඊට පස්සේ correct diagram 2 marks correct diagram එකට ලකුණු දෙකයි 0.5 into 8 0.5 into 8 හරි ඒකට ළමයි ලකුණු දාන්න ඕගොල්ලෝ out of 40 into 2.5 කීයද කියලා දාන්න out of 100 out of 40 2.5 මොකද පුතේ ඈ මොකද part C part C තව තියෙනවනේ part C part C දැන් අපි papers අද 20 දීලා තියෙන ඔයාලට ඉතින් අපි තව 30ක් යන්න ඕනේ විභාගයට කලින් පුළුවන් සති 20ක් කීයක් තියෙනවද එක්සෑම් එකට සති කීයද පුතේ දැන් තව තියෙන්නේ ජනවාරි ඉවරයිනේ ජනවාරි නෑනේ ඔව් ජනවාරි ඉවරයිනේ පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි ඔච්චරයිනේ අගෝස්තු ගන්න බෑ 6යි 6 4 24යි 24යි සති 24යි එක්සෑම් එකට උප්පරිම ඒගොල්ලෝ ඕගස්ට් ගන්නේ නැතුව සෙප්තැම්බර් යන්න ඉඩක් තියෙනවා නමුත් ඕගස්ට් කියලා අපි හිතාගෙන වැඩ කරමු සති 24න් එක්සෑම් සති 24යි මාස 6න් එක්සෑම්
හරිද? ඉතින් මේ වැඩේ අතාරින්න එපා පේපර් වැඩේ. මේක අන්තිම වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් මගුලක් නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් 40ක් ලියලා විභාගයට යනවා කිව්වම කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි ඔයගොල්ලෝගේ. ඒක තමයි ඕනි. ඉතින් ඒක කොන්ෆිඩන්ස් කඩා ගන්න එපා. ඉතින් සරඩේ ළමයින්සුත් එදා මම දැක්ක ළමයි 20ක් විතර වගේ පේපර් එක ලියලා තිබුණා සරඩේ ළමයි. හොඳයි ඉතින් ඒක. තව contribution එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. What is meant by bark? Tissue outside of the vascular cambium. What is the tissue included in the bark? Secondary phloem and the periderm. Indicate the cell type and that are produced by short initials of the short initials. They are produced in people vascular cambium and give one function. Short initials are produced in parenchyma cells. Function storage of carbohydrates and transport, ne? The radial transport. Radial transport කියලා තිබුණා මේකේ. Either you can write storage and radial transport කියලාත් ගන්න පුළුවන් නේ. Radial transport. Storage and radial transport. Secondary xylem carbohydrate and aid in wound repairing කියලා තියෙන නේද? Radial transport කියන එකට මේකේ නම් resource එකේ නෑ mention කළා wound repairing. හරි. Aid in wound repairing stores carbohydrate and aid in wound repairing. හරි. මට මතක තිබුණා radial transport කියලා දීලා තිබුණා කියලා ඒක මෙතන නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ xylem parenchyma වලට දීලා තිබුණේ. හරි ඊළඟට what is intermediate growth in plants? Sorry, indeterminate. Plant continuously grow throughout their life. 1 mark. එහෙනම් out of 40 marks දාන්න බලන්න ළමයි. Out of 40. Total marks out of 40. Total marks out of 40. Right. Right. We come to question 25. MCQ paper. Total කරලා ඉන්න ළමයි marks ටික total කරලා ඉන්න බලන්න. essay වලටත් ලකුණු දාන්න total කරන්න ඈ. ඒතර මට වැඩේ ලේසි. නැත්නම් මම ආයෙ මාකින් ස්කීම් එක ගන්න ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මාක් කර පොයින්ට්ස් එක කරනවා මම ආයෙ මුලින් ඉඳලා මාක් කරන්න ඕන කීයක් ළමයි ස්කෝර් කරලා තියෙනවද කියලා පොයින්ට් මට ඕවරෝල් ඔයගොල්ලෝගේ ආන්සර් එක කියවන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ලියලා තියෙන එක හරිද ප්‍රසන්ට් කරන විදිය හරිද පොයින්ට්ස් හරිද කියන එක වැරදි පොයින්ට් එක ලියලා තියෙනවද කියන මට ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි අර එක එක පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එකට මේකට ලකුණු මේකට ලකුණු මේකට ලකුණු දාලා කියන්න ගියාම මට වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එක දාන්න මගේ ස්කීම් එකත් අතර දීලා නේද? ඔක්කොම දුන්නාන් පස්සේ පොයින්ට් එක ටික් එකක් දාගන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. මම ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් ටික කියවනවා. ඕවරෝල් ආන්සර්ස් ටික මම කියවනවා. හරි. හරි ළමයි 25 question MCQ 25. MCQ 25. Select the feature that can be seen in tissues of the respiratory system of man. Select the feature that can be seen in tissues of the respiratory system of man. Single layer of plate-like cells. හරි නේද ඒක? Plate-like cells correct කියලා ගමු ළමයි. Single layer of different height. Single layer of cells. Select the feature that can be seen in the tissues of the respiratory system කියලා කියන්නේ. Respiratory surface නෙමෙයි. Respiratory system ළමයි. එතකොට system නම් it include the tract also, right? So single layer of different heights. Hari. Why? Because zero-certified epithelium. Ne? Single layer of disc-shaped cells. Dice. Ne? Sorry.
Die-shaped cells. Do you see die-shaped cells in the respiratory tract? Wrong. නේද? එහෙනම් dice එක වැරදි. Matrix of chondroitin sulfate can be seen in the tissues of the respiratory system. Matrix with chondroitin sulfate. ඒ කියන්නේ cartilage නේද ළමයි? තියෙනවනේ. Matrix with chondroitin sulfate. මම හරි කියලා ගන්නවා D එක. Single layer of brick shaped cells. කියන්නේ ළමයි simple column epithelium නෑ නේද? එහෙනම් ACD ABD ළමයි. ABD කියලා කියන්නේ first one. මගේ marking scheme එකේ answer එක මම change කරනවා. ABD first one. ABD first. ABD 1. ABD first. Question number 24. Smoking stimulates secretions of mucus by goblet cells in the respiratory tract. Stimulate the secretion of mucus by goblet cells. ඒක හරි ළමයි නේද? Mucus production enhance. Cause tuberculosis and asthma. Smoking cause tuberculosis and asthma. Wrong නේද ළමයි? Asthma can occur but not tuberculosis. Decreasing oxygen transport in the blood. Correct. Inhibit the action of cilia in the respiratory tract. Correct. Reduces the heartbeat. නෑ නේද? Increases the heartbeat. එහෙනම් ළමයි ACD. ACD. ACD is the second one. Answer second one. හරි නේද? Answer second. Question number 23. Select correct statement regarding structure and the function of human respiratory system. Structure and the function of human respiratory system. Vocal cords produce sound when inspired air rushes across the vocal cord. Vocal cords produce when inspired air නෙවෙයිනේ. කතා කරන්නේ නැන්නේ. ගල හුස්ම ඇතුළට කතා කරන්නේ නැහැ නේද? නේද? As you exhale only you talk නේ. But you can speak නේද? ඇතුළට ගන්න ගමන් කතා කරන්න පුළුවන් ඕනනේ. But that's not the way we නේ. Vocal cords produce sound when inspired නෙවෙයි. What is that people? Expired air rushes. Wrong කියලා ගමු. Mucus escalator is removal of mucus towards the pharynx. Hurry. Parietal pleura adheres out of the surface of the lungs. Parietal pleura adheres the outer surface of the lungs. Parietal pleura adheres to the outer surface of the lungs. Parietal pleura adheres to the outer surface of the lungs. නෑනේ visceral pleura නේද? Wrong නේද ළමයි? වැරදි. ඒ කියන්නේ lung surface is covered by the visceral pleura. එතකොට visceral pleura adheres to the outer surface කිව්වනම් හරි. lung එකේ outer surface එකට adhere වෙන්නේ මේවනේ එන්නේ නේද? This is the outer surface of the lung. මේ තියෙන්නේ outer surface of the lung. Now there are two pleural membranes නේ. One is covering the outer surface. This is the visceral pleura. This is parietal pleura. So parietal pleura adheres කිව්වොත් වැරදි. Pharynx and the trachea strengthened by elastic bands of muscles. Larynx and the trachea are strengthened by elastic bands of muscles. Wrong නේද ළමයි? Larynx එකේ elastic bands කිව්වොත් එහෙම vocal cords are elastic band නේ. Trachea strengthened by elastic bands. Wrong. We don't say like that. During swallowing, larynx move upward, which allows the glottis to close the opening of the epiglottis. During swallowing, larynx move upward, which allows the glottis
Close the opening of the epiglottis. නෑනේ other way round නේද? Epiglottis to close the opening of the glottis. Wrong නේද? එහෙනම් ළමයි B only. B only කිව්වොත් එහෙම 5 answer එක. Question number 22. Which of the following correct regarding the diagram shown below? This is showing people shoot apex. Structure involve only primary growth. Correct. Include both primary and the permanent tissues. Both meristematic and the permanent tissues. Correct. Bare lateral meristems. Wrong. Dome-shaped mass of dividing cells present. Correct. Cells produce outward, undergo elongation. Outward the inward. The inward. Enang wrong. Enang A, B, D. A, B, and D. A, B, D. What is the answer, people? First one. 22nd first. 22nd first. ඔයගොල්ලෝ MCQ පේපර් එකේ තමයි හොඳටම perform කරලා. සාමාන්‍යයෙන් MCQ ළමයි 44ක්වත් ගහන්න ඕනේ. ලේසිම පේපර් එක. MCQ. ඉරි ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ පේපර් ක්ලාස් කෝස් එක කරොත් ඕගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම MCQ 45ක් විතර ගහ ගන්නවා කියන එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ඔක්කොම අහු වෙනවා අපිට. ෆයින් පොයින්ට්ස් ටික ඔක්කොම අහු වෙනවා. අනිත් එක ඒ ස්ටයිල් එකත් අහු වෙනවා. ඒතර වරදින තියෙන chance එක අඩුයි. මම දැක්ක ගොඩක් අයගේ 21යි 22යි නේද? එහෙම තියෙන්නේ. ඒක නරක නැහැ. 21 කියන්නේ නරක නැහැ නේද? 21 කිව්වොත් කීයද? 50න් කීයද? 42යි. හොඳයි ඒක. 38ක් විතර වගේ වුණොත් එහෙනම් බෝඩර් එකටම යනවා. ෂුවර් නෑ. තව සැරයක් එක්සෑම් කරන්න ඉඩ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් 42ක් ගැහුවොත් ෂුවර්. 40 කිව්වත් ඉතින් පුළුවන්. 42 44 තමයි නියම. 44 කියන්න නම් මේකේ කීයක් ගහන්න ඕනද? 22ක් ගහන්න ඕනේ. තව එකක් වැඩිපුර ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ලේසියෙන් ගහත එක 46 48 වගේ ගහන්න පුළුවන්. නේ? 50න් 50ම ගහපු ළමයින් ඉන්නවා අපේ බැජර්ස් වල. ඉතින් මට මේ දැන් එන බැජර්ස් වල මට ෂුවර් නෑ දැන්. දැන් එන ළමයි මේ පේපර් එකට දෙන සපෝට් එක මදි. දැන් පේනවනේ මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ තත්ත්වය. ඉතින් ඒක ඉතින් අපිට ළමයින්ට කියලා දෙන්න බෑ. කියලා දීලා තියෙන්නේ ළමයි ඉතින් අහන්න නැති එක ඒගොල්ලොන්ගේ වෙලාව තමානේ. ඕගොල්ලෝ මේක වැඩේ දිගටම ඇදගෙන ගියොත් වාසනාව තමයි. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට තව පේපර් 3ක් විතර ගෙනනකොට වැඩේ ඇතේනවා. ඊට පස්සේ ඕවා මට පුළුවන් ඒ කියන්නේ 24ක් 25ක් විතර ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච ගමන් මුන් හිතනවා මට පුළුවන් කියලා නිකන් ඉන්න. ඔය ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා. ආයිත් වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩේ අල්ලන් ඉන්න තව සති කීයද ළමයි? තව සති කීයක් තියෙන්නේ? තව සති 24යිනේ. ඔක්කොම ওই ටිකේ විතරනේ. ඊට පස්සේ ආයේ මුළු ජීවිත කාලෙටම නැහැ. නේද? ඉතින් ඒකේ අල්ලන් ඉන්න බෑ වැඩක් නැහැ. During primary growth of roots, root apical meristem produce new cells to both sides. Root apical meristem produce new cells to both sides. Apical meristem produce new cells to both sides. Oh, correct. The cells produce සමහරක් ළමයින්ට පේපර් ක්ලාස් එක ඉවරනකම් අල්ලන් ඉන්නත් බෑ. ඔන්ලයින් ළමයින්ට. මැදින් පයින්නවා. ලොස් වෙනවා. පව් හිතෙන්නේ. දුකයි හිතෙන්නේ ළමයි ගැන. පොඩි ටොලරන්ස් එකක්වත් නැහැ ඒ කියන්නේ. පොඩි ටොලරබිලිටි එකක්වත් නැහැ. ඉන්නවා පයින්නවා. The cells produced outward by the root apical meristem form the root cap. Outward the inward the ළමයි. Outward නේද? Correct එන. The vascular tissues are produced by vascular cambium. Vascular tissues are produced by vascular cambium. Correct the wrong the ළමයි. මෙන්න වැඩි primary growth කියලා අහන්නේ question එක. ඔය දැක්ක නේද වැඩේ?
එහෙනම් vascular cambium produce vascular cambium primary growth එකට relevant නෑ, wrong. Some are produced outward by the apical root apical meristem, elongate and push. Some are produced outward direction is elongating people. Some are produced outward by the root apical meristem, elongate and push the root through the soil. හරිද ඒක? හරිද ළමයි? බලන්න ඒක. Some are produced outward to the root apical meristem, elongate and push the root through the soil. මට හිතෙන්නේ මේක වැරදි කියලා. Because which are produced people inward is going to elongate and then push the. This is now actually transforming into the root cap නේද? හැබැයි root cap එක protects the young region වගේ එකක් නේ තිබුණේ ළමයි. පොඩ්ඩක් බලමුද අපි ඒක පොඩ්ඩක්. මටත් දැන් ෂුවර් නෑ ඒක. බලමු. මම හිතන්නේ වැරදි කියලා. Cells produce outward to the apical meristem and differentiate to form the root cap, which prevent damage in the root apical meristem from friction when grow through the soil. Again, it is not helping in to grow through the soil, but it says some cells produce outward by the root apical meristem, elongate and push the root. ඒක වැරදිනේ. Cells produce inward of the meristem, undergo elongation. ඔය තියෙන්නේ. ඒතර මේ point එක වැරදි. එතකොට ළමයි some cells produce outward කියන එක D එක වැරදි. Epidermis split due to being pushed outward. ඒක ළමයි primary growth එකේ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ළමයි AB only. AB only. AB only කියන්නේ 3. එහෙනම් මාකේ ස්කීම් එකේ මම වැරදි මෙතන. AB only කියලා 3 කියලා ගමු ළමයි. AB only 3. කීයද 21 එකේ ළමයි 3. 21 එකේ 3. 21 එකේ 3. AB only, eh? Question number 20. Which of the following statement is correct regarding respiration in human? Which of the following statement correct regarding respiration in human? Respiration in human. During inspiration, diaphragm constrict and become convex. During inspiration, diaphragm constrict. Diaphragm constrict. හරිනේ. And become convex නෙවෙයි නේද? Flatter නේද? එහෙනම් ළමයි වැරදි first point එක. අහන්නේ correct එක. Carbon dioxide produced in tissue mainly transport as carboxyhemoglobin. Carbon dioxide is transport as carboxyhemoglobin ද carb aminohemoglobin ද? මොනවද පුතේ? Carb aminohemoglobin. Carboxy කිව්වේ මොනවද? Carbon monoxide. එහෙනම් මේක වැරදි. Internal respiration take place between respiratory surface and alveoli air. Wrong නේද ළමයි? ඒක external respiration. Wrong statement. Vital capacity of the male lung is approximately 3.5 cubic decimeters. කීයද ළමයි vital capacity of the male lungs? 4800 වගේද? එහෙනම් මේක වැරදි නේද? 3500 වැරදි. 3100 to 3400 වගේ ගත්තේ කාටද? female නේද? female කීයද ගත්ත value එක බලන්න. resource එක බලන්න කීයද value එක female vital capacity කීයද ළමයි ගත්තේ? කීයද ගත්තේ 3100 in women කියලා තිබුණේ 3100 ලු women. එතකොට වැරදි. Anatomical dead space volume never contributes for gas exchange. That is correct. එහෙනම් fifth one is the answer. 20th fifth one. 20th ළමයි fifth one is the answer. හරිද? ඔයගොල්ලෝ පොඩි ඩවුට් එකක් එනකොට හැම වෙලෙම රිසෝස් එක බලන්න චෙක් කරලා. ඒක තමයි මේකේ ක්වොලිටි එක වැඩි. යාන්තම් මතකුණත් කමන්නේ බලන්න. කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒක තමයි මේකේ ආර්ට් එක ඒකයි. ඒක තමයි ඇකියුරසි එක හැදෙන්නේ එතකොට. ඔය යන්තම් මේ කනාපිට නිකන් ගහලා උත්තරේ හරි ගියාම ළමයි බලන්න නැතුව ඉන්න එපා. මේකේ ස්ටේට්මන්ට්ස් එක ඇනලයිස් කරන් යන එක තමයි වැඩ ඉම්පෝටන්ට් පාර්ට් එක. The following parts are related to ventilation process in man. Which of the above are responsible to detect carbon dioxide level?
Following paths are related to ventilation process of human. Which of the above responsible to detect carbon dioxide level? Medulla oblongata center detect, correct. Receptors in the major blood vessels detect carbon dioxide, correct. Pons varoli center, wrong. Stretch receptors of the lungs, wrong. Enalamai AB. AB is second. 19th answer second. 19th ගේ answer එක second. හරි නේද? Question number 18. During inspiratory process in human. අපි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙන්නේ. නේද? respiration lesson එක. ඊට පස්සේ immunity. ඊට පස්සේ එමෙ උඩට එනවා ටික ටික. right? පාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. immunity බලන්න excretion බලන්න grade 12 එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බලලා නිකන් roughly එකපාර ඉක්මනට බලන්න උඩින් පල්ලේ. බලලා ඉවර කරන්න. right? ඊට පස්සේ we come for people grade 13 work. තව සාමාන්‍ය සති 6ක් විතර ගෙනකොට අපි grade 13 work එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික ටික නේද whole syllabus එකටම යනවා අපි. පුළුවන් කරන්න. During inspiration process of human, internal intercostal muscles contract. During the inspiration process of human, internal intercostal muscles contract. Internal intercostal muscles, inspiration process. එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. external intercostal muscles කියලා එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක වැරදි. අපිට ළමයි intercostal muscles කියලා විතරයි නේ තිබුණේ. We didn't talk about internal and external නේ. right. චුට්ටක් බලමු note එක ළමයි. What it says during the ventilation process, inhalation is active contraction of the rib muscles or the intercostal muscles and the diaphragm sheet of layer. එච්චරයි තියෙන්නේ. During inspiration process, intercostal muscles contract. तर මේකේ internal intercostal muscles කියන එකේ පොඩි error එකක් තියෙනවා. intercostal muscles කියලා ආව නම් හරි. මේක අපි වැරදි කියලා ගමු. ඊට පස්සේ ළමයි volume of the thoracic cavity decreases නෙවෙයි increases, wrong. Pressure in between the pleural cavity increases නෙවෙයි decreases, wrong. Air exhaust from the lungs. Air exhaust from the lungs during inspiration, වැරදි. Diaphragm gets flattened, that is correct. Fifth one is the answer. Fifth one is the answer. Question number 17. The question is based on the following. Air pushed into lungs. Which of the above pair does 2 contribute to 1? Again, 2 contribute to 1. Rib muscle and the diaphragm contract, air push into lungs. Pulled neda, push නෙවෙයි. එහෙනම් first එක වැරදි කියලා ගමු. Beating of cilia moves mucus in the trachea towards the pharynx. Mucus hollowed into the esophagus. That is correct. B එක හරි වගේ. Pressure decreases into the thoracic cavity. Pressure decreases. Air pushed into the thoracic cavity. Air pushed into කිව්වොත් වැරදිනේ. Air pulled into කියලා ආවනම් හරි. Diaphragm contracts. Diaphragm gets dome shape. The flutter නේද ළමයි? මාර වැඩි. මොකද අහන්නේ which of the above pair does the second contribute to 1 කියලා අහන්නේ. Does the second contribute to 1? මේක බලන්න fifth and diaphragm contracts, diaphragm get dome shaped, wrong නේද? Diaphragm become flatter. බලමු අපි ආපහු statements ටික air pushed into respiratory passage. Pushed. Pressure decreases in the thoracic cavity. Air pushed into. Pulled කියලා කිව්වනම් හරි. Push කියන වචනේ wrong ළමයි. ආයෙත් බලමු mechanism එක. What it says. Respiratory system. Inhalation is active process. Thereby increase air volume. Visible in the parietal pleura.
As a result, pressure within the lungs decrease. This creates pressure gradient. Thus, air flows from high pressure atmosphere gradient into the lungs, which is usually a passive process. Pushed. As a result, pressure inside the lungs, air moves out. Pushed and pulled කියන වචනය මේක use කරලා නැහැ මෙතන. Air pushed into the respiratory passage. නම් අපි මෙතන පොඩි correction එකක් කරමු. මේක push කියන එක pulled කියලා හදාගන්න ඕගොල්ලෝ. pushed කියලා ගන්න බෑනේ අපිට කොහොමවත් දැන් එතන. pulled කියලා ගමු. PULLED pulled into the respiratory passage. නැත්තම් flows කියලා අපි ගමුද? flows කියලා ගත්තක් කමන්නේ නේද? එයා pulled නැත්තම් flows. අපි flows කියලා හදාගමු. එහෙනම් අපි BC කියලා ගමු. Marking scheme answer BC, but there is a small error in the question. Air flows කියලා හදාගන්න into the respiratory passage. එහෙනම් B and C, third one is the answer. B and C, third one is the answer. Question number 16, important for continuous exchange of gas in the alveoli and prevent the collapse of the alveoli during expansion. Important for continuous exchange. මොකද ළමයි? Continuous gas exchange is done by the මොකද? Residual capacity නේ. එහෙනම් residual capacity. The important for continuous exchange of gas in the alveoli to prevent collapse of the alveoli during expiration. Vital capacity wrong. Inspiratory capacity wrong. Expiratory reserve volume wrong. Inspiratory reserve volume wrong. එහෙනම් මොකද ළමයි? Functional residual capacity. First one is the answer. Functional residual capacity. Question number 15. In which of the following is caused by during homeostatic control of breathing of man? Which of the following is caused by during homeostatic breathing? Breathing control of man. In which of the following is the second cause by one during homeostatic breathing? Blood pH decrease, carbon dioxide level in the tissue increase. What it say? Second caused by the one. Blood pH decrease caused by carbon dioxide level in the tissue. pH decrease. Correct නේද ළමයි? Blood oxygen level change slightly, medulla oblongata increase breathing rate. ඒක වැරදි නේද? Oxygen level slight change එකට sensitive නැහැ. Higher level of oxygen change and slight carbon dioxide level change. Right? Medulla oblongata increase breathing. කොහොමද ළමයි medulla oblongata oxygen වලට sensitive නැහැ. Carbon dioxide නේ. එහෙමනේ තිබුණේ ළමයි. බලන්න. සැකනම් බලන්න. I'll read it for you. Oxygen level has little influence on the breathing control centers. But when the oxygen concentration become very low, sensors found in the aorta and carotid arteries send impulses to the medulla oblongata. එහෙමයි තියෙන්නේ. Very low කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා wrong. Sensors in the aorta detects high concentration of carbon dioxide in blood. Sensors in aorta detects high concentration of carbon dioxide in blood. Sensors in aorta detects high concentration of carbon dioxide in blood. Medulla oblongata receives signals from the aorta. Sensors in the aorta detects high concentration of carbon dioxide. Medulla oblongata receives. මොකක්ද දැන් ළමයි කියන්නේ? 2 caused by 1 කියලා අහන්නේ. 2 caused by 1. Medulla oblongata receives signals from aorta. Sensors in the aorta. High concentration of carbon dioxide in blood. හරි නේද? එහෙනම් ළමයි මට ගන්න පුළුවන් නේද A and C only කියලා? A and C only කියන්නේ third කියන එක.
Question number 14. 4 respiratory volumes of a resting person are as follows. හරි දැන් ඕල මේක දාලා හොයන්න ඕනේ මෙතන. How do you find that? These air volumes graph එක නේද? You need to know that air volume graph. මෙම තියෙන. So now we have to apply people values given in the question. Question A values take inspirated reserve volume 2500, tidal volume 450, expirated reserve volume, residual volume මෙතන 1100 residual volume. This is 0. ඊට පස්සේ expirated reserve volume 1450. ඒ කියන්නේ 1450 කියන්නේ මෙතන වැලියු එක කීයද? expiratory reserve volume. expiratory reserve volume එක 1450 කිව්වොත් 2550 මෙතන එන්න ඕනේ. මේ ටික කීයද ළමයි? 1450. මේ ටික 1100. එහෙනම් 1550 එන්න ඕනේ. ඊළඟට tidal volume 450 මේ ටික 450. ඒ කියන්නේ 600 මේ ටික 3000 විතර වගේ. මෙතනට 3000. ඊට පස්සේ ළමයි inspirated reserve volume 2500 මේ ටික 2500. 2500 ඒ කියන්නේ ළමයි 6500 මෙතන 6500. හරි නේද මම? හරිද? ඔයාලට එහෙම දාවේ? හරිද? දැන් අහන මොකක්ද අහන්න ළමයි? inspiratory capacity IC. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ට් එක. inspiratory capacity. මේ ටිකන ළමයි IC. inspiratory capacity 6500 වලින් ගත්තොත් 6500 වලින් 2500 අඩු කරොත් 4000. එහෙනම් 3900 ඈ මට වැරදුනාද? 450 කියලා කියපුවම ළමයි 3000. වැරදුනා නේද? 5500 නේද? 5500. එහෙනම් මේ ටික ළමයි කීයක් එනවද? 2950 එන්න ඕන මෙතනට. ඊට පස්සේ අහනවා functional residual capacity. functional residual capacity කියන්නේ මේ ටික. කීයද? 2550. functional residual capacity. vital capacity. VC කියන්නේ මේ ටික. කීයද ළමයි? 1450 plus 450 plus කීයද? 2500. ඒ කියන්නේ 5500 minus 1100. ඒ කියන්නේ ළමයි 4500 4400 විතර වගේ. 4400 නේද? 4400. So you can work it out. ඒක හොඳ question එකක් නේද ළමයි?
කරකලා අතරින් පුළුවන් නේ. එහෙනම් ආන්සර් එක ළමයි ෆස්ට්. ආන්සර් එක ෆස්ට්. First is the answer. First one is the answer. Question number 13. Select the correct invertebrate respiratory structure combination. Select the correct invertebrate respiratory structure function combination. Correct invertebrate respiratory structure combination. Scorpion බුක්ලං එක හරි. Squid external gill නෙමෙයි ළමයි internal gill. Earthworm internal gill නෙමෙයි ළමයි මොකද්ද? body wall නේ. Echinodermata tracheal system වෙන්න බෑ insect. Spider body covering වෙන්න බෑ මොකද්ද spider? Spider මොනවද? Spider මොනවද? Online people? ඉතින් අයියෝ කියන්නේ spider මොනවද? Book lungs. ඔය ඉතින් බලන්න පොත බලන්න. එහෙනම් first one is the answer. Right, moving to next. Question number 12. Which of the following statement is correct? Only young secondary phloem involving in phloem translocation. Only young phloem involving in phloem translocation. Only young secondary phloem. අපි ෆ්ලොයම් එකේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ළමයි hard phloem, soft phloem එහෙම කියලා කතා කරේ නෑ නේද? හැබැයි මෙහෙමයි ෆ්ලොයම් එකත් මැචුවෙන්න ෆන්ක්ෂන් එක ලොස් වෙලා ගිහිල්ලා නවතිනවා. එතකොටනේ ඒකනේ නිව් ෆ්ලොයම් හදන්න ඕන වෙන්නේ. ඒතර only young secondary phloem involves in phloem translocation මම හරි කියලා ගන්නවා. Softwood consists of all living cells. නෑ. Softwood is a wood of the gymnosperms. Wood found in gymnosperm known as sapwood. Wrong. Softwood. Sapwood is more darker. Wrong. Lighter. Secondary xylem of the plants are known as softwood. Wrong. Enough. First one is the answer. ඒ පොයින්ට් එක ළමයි රිසෝස් එකේ තිබුණා. රයිට්? ඒ පොයින්ට් එක රිසෝස් එකේ තිබුණා. ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන් නම්. ෆ්ලොයම් as the meristematic cells divide, they increase the circumference and add secondary phloem outside. කොහේ හරි තිබුණා ළමයි. හරි ඒක මට අහුවෙන්නේ දැන්. හරි. But anyway, first එකයි answer එක. Right? Question number 11. Correct statement regarding secondary growth of the stem. Correct statement regarding the secondary growth of stem or root. Vascular cambium is several cell layers නෙමෙයි. Wrong. Every time people vascular cambium is a single cell layer. Medullary rays form from initials which are oriented perpendicular with the long axis. Perpendicular ones. Medullary rays එක හරි ළමයි කතාව. Perpendicular නේද?
In roots, co-cambium arise from the cortex. Roots, co-cambium arise from the cortex. Roots, co-cambium arise from the cortex. Co-cambium එක එන්නේ ළමයි pericycle in the root. ඒතර වැරදි ඒක. Co-cambium produce coke cells to the exterior and to the interior. Wrong නේද ළමයි? Coke cells to exterior. Co-cambium can found permanently in the stem or the root. Co-cambium can be found permanently in the stem or the root. Permanently in the stem or the root. නෑ නේද? It form, disappear, again disappear, again form නේද? There is no permanent co-cambium. Vascular cambium is permanent. Co-cambium appear, disappear. Once the co-cambium transform into coke, new co-cambium is going to produce from the innermost tissues. MIQA. එතකොට my answer ගැල්ල second. Second is the answer. Question number 10. Gaseous exchange take place in woody stems through lenticels. එහෙනම් මම ගන්නවා with lenticels and stomata. Woody stems through both lenticels and cuticle. Only through the lenticels. What is the answer? Gaseous exchange take place in woody stems. Only with lenticels. Hari neda lamai. With lenticels and stomata, mature stems don't have stomata. Only through cuticle wrong. Cuticle and lenticel wrong. Only through epidermis wrong. So first one is the answer. 10th question answer is 1. Question number 9. Which portion of the co-cambium originate in root during the secondary growth? Which portion of the co-cambium originate from the root during secondary growth? Co-cambium comes from the pericycle. Answer is 1 once again. Question number 8, secondary xylem, co-cambium, secondary phloem, coke and cortex. Which of the above tissue makes the periderm? Kilahano. Which of the above tissue makes the periderm? Periderm කියන්නේ coke and the tissues produced by the co-cambium කියලා තිබුණේ නේද? Makes a periderm. Only D. Secondary xylem, co-cambium, secondary phloem, coke. The මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Secondary phloem එක we have not studied people. අපේ එකේ තියෙන්නේ coke and the cells produced by the co-cambium කියලා. Makes a periderm. Co-cambium and coke. එහෙනම් B and D. Second කියලා යන්න පුළුවන් 8 වලට. අපි ඒක resource එක පොඩ්ඩක් බලමු ළමයි. I think there is a little unclear part there. Right? මේක මෙහෙම කතාවක් කියනවා. Co-cambium initiated inside with produce new cell layer. New cells added to outer region of the coke will crack and peel off many tree trunks. The main component of the secondary phloem is the phloem and the periderm. Make a hari කියන්නකෝ. Co-cambium and the tissues produce are collectively called as co-cambium and the tissues it produce are collectively called as periderm. Co-cambium produce coke cells to exterior and to interior. Cell adheres to exterior become the coke. Again, interior එකට cells add වෙනවා. Right? Interior එකට cells add වෙනවා. හැබැයි ඒක coke නෙවෙයි. Interior also cells are added. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ secondary ඒකට අපි කියන වචන ඇවිල්ලා secondary phloem කියලා තියෙන. ඒතර වැරදිනේ කොහොමද? Secondary cortex කියලා කියන්නේ ඒකට. හැබැයි මේක BDE කියලා එකක් තියෙනවා. Which of the above tissue makes the periderm?
අපි ඒ ගමු BD කියලා ගමු ළමයි. අපිට cortex කියන එක කෙලින්ම ගන්න බෑ. Question number 7. Which of the following comparison between the primary structure of the typical dicotyledonous root and primary structure of the typical monocotyledonous root is correct? Vascular tissues arranged in a ring, dicot, correct. Root නේද ළමයි? Root and primary structure of the monocot root is correct. Vascular can be arranged in a ring, wrong. You can't take that for root. Casparian strip found in the endodermis, Casparian strip do not found, wrong. Both are having Casparian strip. Endodermis found in single layer, pericycle found in inside the cortex, wrong. Both are having same arrangement. Xylem can be found in the cross section as star shaped. Vascular tissues consist of central core, parenchyma, and surrounded by ring of vascular tissues. Correct. Have a ring of vascular tissues. Multicellular hairs found in the epidermis, unicellular hairs, wrong. My fourth one is the answer for the seventh one. Seventh question, fourth is the answer. Question number 6. Select the correct relationship. Cortex of the dicot stem provide additional strength by sclerenchyma. Cortex of the dicot stem provide additional strength by sclerenchyma. Cortex of dicot root, selective absorption of minerals. Cortex of dicot stem. Cortex of dicot stem provide additional strength by sclerenchyma. Cortex of dicot root, selective absorption. Cortex of dicot stem, formation of vascular cambium. Bundle sheath, epidermis of the root, dicot root, provide protection by cuticle. Bundle sheath cells surrounding carry out dark reaction of photosynthesis and vascular bundles of monocot stem. වැරදි නේද ළමයි? Epidermis මේකත් වැරදි. Cortex of dicot stem, formation of vascular cambium, wrong. Co-cambium නේද? Cortex of dicot root, selective absorption of minerals. Selective absorption of minerals. Cortex of dicot root. Cortex of dicot stem provide additional strength. Looks like okay. The first one kilagamu. Second one will cortex of the dicot root selectively absorb minerals. Possible have I think cortex of the dicot root take selectively minerals absorb karana පුළුවන්, but that is done by the root hairs mainly. So suitable naika. Question number 5, people. Which one, which is our incorrect statement about the structure of the monocot stem? Cortex and the pith are well differentiated. Cortex and the pith are well differentiated. Regarding monocot, cortex and the pith are well differentiated. Monocot stem අහන්නේ. එනම් වැරදි. Stem එකේ ළමයි cortex and the pith is not differentiated. Ground tissue only නේ. Vascular bundles are arranged in several rings, wrong. Scattered neither. No cambium in vascular bundles, correct. Monocot stem ground tissue is differentiated into pith and the cortex, wrong. Each vascular bundle is cell surrounded by sclerenchyma. Cell surrounded by each vascular bundle, correct. Enang correct statements lamai C and E. Amen නේද? Incorrect අහන්නේ නේද? Incorrect අහන්න ළමයි. A B D එහෙනම් second. A B D second. Question number 4. Select correct statement. Select correct statement. Epidermis protects internal structures only. Epidermis protects internal structures only. Epidermis protects internal structures only.
මට ඒක හරි කියලා හිතෙනවා. Endodermis contain intercellular spaces. Wrong. The endodermis does not have any intercellular. Pericycle contains single layer. Pericycle has many cell layers. Wrong. In coconut root, pericycle have meristematic function. Coconut root anyway dicot root. Coconut is monocot. Cuticle only present in shoot epidermis. Cuticle only present in shoot epidermis. Oh, that is correct. Fourth question එකේ ළමයි 5 එක හරි. Epidermis protects the internal structures only කියලා කියනවා. Epidermis protects the internal structures only. Internal structures only. Why it is wrong? Epidermal hairs are there, ne? They are protecting the surface cells by repelling insects and all, ne? By preventing desiccation. එහෙනම් අපි එක වැරදි කියලා ගමුද? එහෙනම් fifth one එක better වගේ. Because epidermal hairs and trichomes can people support neither. Which of the following cells do not found in primary root of the plant? Meristematic cells found. Collenchyma cells root එකේ නැහැ. එහෙනම් answer එක ඇවිල්ලා second. Collenchyma completely absent in the root system. Storage parenchyma cells present. Suberonized cell wall not found in the primary root. Suberonized cell wall Caspian strip එකේ තියෙනවනේ. එහෙනම් ගන්න පුළුවන්. Lignified cell walls available in the xylem නේද? එහෙනම් ළමයි second is the answer. Third one second. Question number 2. Which of the following statement about the secondary growth in plant is incorrect? Secondary growth occur in woody perennials, all gymnosperm and many dicotyledonous plant species. In woody perennials, all gymnosperms and many dicotyledonous plant species, correct. In woody plants, primary and the secondary growth occur simultaneously, correct. Vascular rays are produced by elongated cells in the vascular cambium oriented parallel to the axis. Perpendicular, am I wrong? Enang third decker wrong. Secondary growth over many years result deposition of secondary xylem layers. Correct. Lenticels are formed by horizontal cracks. Hari. Horizontal cracks, yes. Enalamai second dege third kilagamu. Question number 1. Which of the following statement regarding epidermis of plant is correct? Usually consist of several layers of cells. Usually consist of single cell layer. Wrong. Permanent tissue. Correct. Root hairs are multicellular structures. Wrong. Single. Trichomes are specialized epidermal cells. Correct. Deposition of suberin in epidermal cells prevent water loss. Deposition of suberin in epidermal cells does not happen. Wrong. Epidermis is a permanent tissue. I have two answers, Lamai. Specialized epidermal cells trichomes කියන එකත් හරි නේද? එහෙනම් 1 and 4th එක පොඩ්ඩක් බලමුද කෝකටත් අපිට මේ trichomes ගැන මොන හරි point එකක් අහුවේද කියලා බලන්න. Trichomes are epidermal outgrowths such as hairs and glands. Hair-like trichomes reduces water loss. Some trichomes secrete chemicals. Trichomes epidermal outgrowths. Trichomes are specialized. එහෙනම් වැරදි නේද? Why? Epidermal outgrowths කියලා තියෙන. Cells නෙමෙයි ළමයි. Trichomes are epidermal outgrowths. එහෙනම් it is a permanent tissue කියන එක ගමු නේද? ඒක sharp lazy වුණාට නේද? Sharp question එකක් ඒක. හරි. එහෙනම් that's all people for the day. Thank you for hanging on. නේද with this work මේ ලක්ෂරි papers ටික එකතු කරගන්නකෝ.
I'll meet you people with another paper. I'll have given 20th paper now. Online people, please check in the website. 20th paper is given. Collect it. Okay, then see you. Bye.